what it through resource persons be normal be ma public education our platform so ye obia yi ne tie fra say adaya ho se me be ka sisi ye ya be chire mu se de emamra ne ka se de me dey educate public but anko ama ebinuma ye ba be fama toward mo di matem akoso e wo ha eja kola bi ko didi panin bi obi ho atem ana bi etisa eja panin na hye na tizo nko didi atem na se ade we ya ba na panin ne de yawo ena mabusua no so di release ababonten na se animdifo ne anyansafo ka bi ka se wo se akoda no osan na onunu ho esesa na se ebe kosa praise the lord san kosa na asomasi ye bi ena asomasi nso ye bi se sa kasa ne bamudia ene asense be ebusa fonti madaroma kona e koredu mebia me mom de onse from day one maka obia ni ho a owakun mu a enkofo no mo start ye biti sa omo amuni mo amudi ya sa tamane adwi ni no mo nyina e konde ne bia no mo kasa ma atri mu de menyi ni so obi de adwenbone ne bae ati afi me de da bia meka me wo gidie ti na metena se bia na duru me bi na me ka o masema me bo o mabaso me bo o mabaso because ade na omo ye na twetwe nkofo bebre adwene baaso yes abra na ekọ owura kofi so ni koye interview ni anim se problem wo ho ni anim kra sa asem bia ba abusua nim enso na nipa ni bia sha ase aha nti na da bia no esan so maye ma no maye nipa obi akasa na edumre bia ntokwa wo mo ntem na wan ukọ kabi ma efa ha ebia we beka se wan kabi amane ade ade ntem maye mfocus wo ho no na eja ye hwemu ye de ye ni nyina echi no ya respect ni eni dia de ma wo mo ni bua de ma wo mo ne de yentumi fa nto nchen cause we say bia atemdie ne bro so abua na ye ka se omunya no film no mo enya adwumaden no mo ye no ama ya adwuma no kura ni nyame animie ti me de me gidie mu no minim so obia de adwempa obia ti ni fia oti asem ne kan na koma no de sore ye so o ye bibi na ekun no wonam kwan so no ba betia obeye bibi am na ya be hu bibi na anya ofe ni adet wan hwe ya hu ehu ya obetumi ama wan sha wo so a wura fi ade no kora wo koma eho na da bia ni ye bo hu da wuro se e wo hwa no mu ntoko eti ni ye bebrebe a na ye try se ye ka ba ko mienu bi aha nti obia o follow ye bia including po wo mo ankasa enim se ye ni obia ni obia ni personal kitahudie da wo because me ankasa ti me ga wife what there enti on say ye diele mu all right da bia ya appreciate the omo ye pardon den ti betumi asesa why betumi asesa em say omo mu nchichemu mu no omo mu tan na kọ nanim pa enti se wa nya careful e wo ma die mu a e be ne ma bebrebe but ye normal so what you say mo me enko ya nim na afi de si ye ni so no eno a na ye hwɛ ne ye nka ho asem se bi me de ne ye mu a e na asem ba obi a ompo obi okra na ni brew wunya asem a prekope ohwe ba bia wugina ohwe bia betimi aha wa bra as for power ma ma dan for ne no so baby anu o pese wo begina na ho anu akogina no e bia na udi bi kura da osuka na enahi nti asamba ho ana asafe na damfo ne be de obeka no kura kira na hu ni so oye otamfo na enso akire yi wo se se we mom na edom ya na otwe ma adwene se bibi so nti me de ye nyina ye ediem insaka akrata no me busam ya busam aduru baabi o se busa duransa na ya ba beka and me madwun mi hu ne sane em se nipa no aha ne papa enti sa kire so wodom nti akwanya pii wo ho enhwe nkofo a eno beba beka bo no maka se biara bre sei ni ade for dom ha adwuno comment section for ya ko etan se start ja Queen, they find them. She's insulting you. They are insulting you. When any bro, where I say, it is our soon in there. So, comment that you're from what do for.
Yɛfrɛ mo ɔdomfo kumfo. Kyerɛ sɛ ɛna te ka kyerɛ so yɛka sɛ bokuro na ɛno kuro yɛse te ka kyerɛ bokuro busuafoɔ enti mate mekɔka mate sɛ de nipa no bɛsi aka no ne wo so time baabi na wogyina no wanhwɛ yɛ abubofu mesi mo ntɔkwa yi ahyɛsɛ na na mbɛka sɛ ne kɛseɛ no firi comment section foɔ ɛyɛ opposition foɔ na bɛtwerɛ comment wo nti mo wie yɛ o ansa na mo ntɔkwa baabi abɛduru nyinaa kyerɛ sɛ comment section oh yeah no bi abɛtwerɛ why is insulting you why so wuti say I no cry so we see but we have to inform you minka say nya no kro ba me kyerɛ sɛ obi wɔ positive adeɛ na ɔde inform me but bebree so ɛhɛ da kɔtra deɛ bi ɛwɔ nipa no comment ɛde hyɛ ne bko wa so nipa na hwɛ sɛ ne mmerɛ yɛ ne hɔ enti opposition mo abɛtwerɛ comment kwa hwan ayi hɔ kɔhwɛ wakeka deɛ anim na ade aka ho wusu ni baabi nipa ne free ɛhɔ na me free bɛyi ɔdun fukunfufo baabi ya wa ma mu yɛ too much agye sɛ me nkwa me comment section fo no ho deɛ yɛ de abusuafo na nyame ahyɛ da ma akoma bi na bɛfrɛm opposition fo bi na fa baabi na ma bɛfrɛm yɛ comment se me ma deɛ ɔmo yɛ focus animonyamfo ne animdifoɔ nipa bi ɔmo bu ɔmo bi wa akoma pa bi nyame a select ɔmo saa ɛne yɛabɔ mahyia ne yɛ abusua ɔmo deɛ ne ɔmo deɛ ɔboa YouTube for ai why ne comment section we comment we have it oh bisi Kontonkyi wachi go me pra kan ma me da ko an si Kontonkyi wachi go we say letter ni biem Queen, could you please summarize the letter for us? Ada kudu asaba ne ya wudu iso Yes, so ya no Queen. Oh, Mr. Comment section for mutia tu. We say ampo nyansa posi ampa wachi gu hɔ paa. Mr. Letter ne deɛ wa ti ma me summarize ma wo. Deɛ wɔm nyinaa yɛ tiawa, deɛ wɔm nyinaa nsa busua ne kyerɛ mu a wɔn ehunu sɛ awuraba bi akeka nsɛm a friend Morda ɛwɔ social media ne so amom nsa aka fa mama Akosua Serwaa ɛho na ɛha ne yie papaapa wɔdi ho yaw na yaw a wɔdi wɔ ho ne nyinaa mu no ɛnso deɛ di kan wɔ address nneɛma bi wɔ mu yɛse nipa ne kyerɛ mu a ne marriage certificate ne yɛ fake wɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ fake ɛnyɛ no korɛ oka sɛ nipa ne improve bibia a ɛkyerɛ sɛ krataa ne yɛ fake a ɔnya bi enti ɛyɛ kasa wa ne nipa naka baabi a ogyina sɛsi yɛn so no ogyina court a wɔnam mmara mu ne nhyehyɛeɛ mu a wɔhwɛ sɛ pɛpɛɛpɛ yɛbɛyɛ adwuma ɔkwan sɛ krataa na ekuta no ɛyɛ legal document what you say ɛyɛ krataa a yɛde kɔ mmara mu kɔyɛ bibia enti so obi bob modern ka fam say ye fake a wo mo wotumi so mo timi tu anamo bi bi ye mra ene de wo se nkomo ye na enye ho na wo focus ye di kan oja na asem nyina e de ama twedi ampo Nyankopon se Nyankopon na be kone kon e de ama no na ebrepam ye briti a wa bi mu Nyankopon e be ma wiase nyina ehu se ne krataa no papa na saa bre ni dura onipa bi o ka asembone de fa ne ho ene na ware a okoye ho krataa ekuta ne ho saa nipa no so ebeyi na no ntintintini ntwa wo mu nyina kyerɛ sɛ enipa o mo ke kansem fa ne krataa no ho ene ade no nyina ya ade a etete wo mu yie papa na wo ma ho ne nyina a ne nyina adu wo mu anim nanso wɔn ani si bibi so a wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ wiase nyinaa sɛ abusua ne soso ayɛ soso nneɛma bi so nye sɛ wɔn mmerɛ wɔn nyɛ week daabi na emu wɔn nim deɛ si wɔn ani so deɛ ɛtɔ so biem abusua decide sɛ wɔn nkyerɛkyerɛ wɔn nsɛm mu nkasa because na wɔn mpɛ sɛ mmerɛ bi atwa baabi wɔn nsɛm fefafaeɛ ɛsɛɛyɛ no ɛbɛyɛ saa nti no nkyerɛ sɛ wɔn yɛ week anaasɛ bi a ɛno so ama nipa bi nte wɔn ase papa kɔ ebi obi wɔ hɔ a ɔpɛ adeɛ bi nkyerɛ mu ebi a wonya anaasɛ bia sɛde na osi no obi tie
first pa de bia nte saa eye bibi ntia ne ye mu ntia nya ne bone enti na busua no etu anamota as wo keep silent a wo mo krapra wo mo niema no nkakra wo mpi wo mo nsam mpi abontene ye te se ebi emre bi atwa mu ene de tete saa no enti bibi saa ena krata no ni nyina no efa ho na ompese wiase nyina ehu se be obi gina ba bi ka krata na efika enti saa krata no krata ye papa enche wiase nyina be hu se ye no kre se okuta ware krata na no ewo nda drum bantam a eye papa a kire se fake ba kokora asem bia enti saa ewu enti pacho wate ase a na saa pepepe ena ekire nti mo amubusa se yen summarize mama no sama summarize we ye summarize pa enti me pacho eno no he ensam okoso a momfa mo differences ne nto nchen wate ye nyina ebe ka asem bi ye so ya mu ne ma bi o nipa bi so aye ya de bi saa yanso ya de atena ho bi de picture to ha di atamu mo kasa mama me ya bi aye bi bebre anya ho ne ye kohwe ho de a emmoa yen ti abusuafo mesere mo aya de mo ma mo bra nya me ho nkwa ne ade ha me mo ma mo bra nya kwa na mo bra nso anya kwa da wate munye focus why munye bibia we beba betim we beba bekaw na afi ade na ntiwani abre ho na yi wa adwena firi so o na wasa wo kontokwa yo nana Serwaa YouTube me be ma se ya friend nana Serwaa YouTube o se ya friend why o se ya friend nti madaroma mo me anya ne saa anya ono nko am e kan kire obi a because ochina wunim de wo so wi wa be kan afa ho se e be sorry na obi afa na ochina obi a minni de be manasi ma attention be shift yakọ ne agya de ye da bi nti yenya ne saa ne yenko ye nim wate abusia fonti saa pepepe ene yekọ no obi enema bebre ene yekọ so na won se ena anu bi ya shaase se nema yekọ so ya se ha adwene betre ko pe won se ya mfi adwena nko ho bi eyo ade bu a sometime boni mu na ne ye mu a beti yanim yanim ansa ma ne ma bi o ha ni boni mu na ne ye mu a beta bi emu atam didi anim false accusations ni ade na enye ena me patcho mo nhya saa ade we nso abusua ne let release ahodo anom de bible nti nyina no mo kire kire wo mse enya nkofo atam didi enye first time a abusua ade release aba obi adidi atamu a ombeka omo release ahodom de beba nyina omo kire se enkofo atabidi nyina omo nyae enti madaroma de waso omo ka bi omo beka se release ye ne omo de abai so omo de ba ye asem na omo beka no se nipa na anya na nipa ne to aso ade na omo so omo take mra action bia no betena wa se no ansa wo ntu beka se omo anya hwe enti obi atem bia se your opposition se ya he omo de letter aba kasa eti asa ade ntu ma no nya sa afa di aso diabetic ko ba bi no ena afa di obi ba beka da bi ena ma me na tam didi ankasa wo madi no oba omo nka ho asam o later ya me kan enyi so odidi ma obi adi ma me na tam ne ha no ni krata ekuta na o se eya krata eti e fake no kan yo ti de wate eya tam didi bi a wate se bi anipa na di afa ma me ne ho anase hwan enya eno pa na wa address ni certificate si e fake no address ya eno na opeso address nti no ho asem e no kan e wa mo se ma kan wale tani se yeso obi mfre obi dabi min kan wo mo se obi so obi mfre obi ene bia oni akrowa ante me kan ni se o se em se date bi 26 July na omo si nipa ne frɛ maame no na maame ne kyerɛ sɛ let call bi asa nkoso on that day nipa hofro bi adi ni me letter yi de me kan yi no ba cho obi adi ni mo apart from maame Akosua Serwaa letter ya me kan yi de ni din omo din a ewo asɛm ni mu maame Akosua Serwaa family no
that number ena Morda ne brof di ni din different na wom pa cho wo mo address nipa foforo bi adin 29 ya men ha eno ne wom eti ebi obi kuta foforo dia so that is what you meant. Okay. Enti sa pepepe ebusuafo madaro masada medical aka akire mo no. Say enkofo etentam Afghanistan ekekansem bia o mope. Yempese be say the beauty of ade we na ekoso no. Nti for now no de madaro ma said the enwam di kan aka akire mo no. Eba sa sensem Afghanistan news no a. Ebe hold it on. Okay. Omo no nim asem kra ebia mintie min hu say video say me nyada age monitor sa na mane sa o. Na emom secretary na ye fake re de nde me hu na niam bi wo ha say nyada age ni nyina achi santi minim mu bebri eti munim ansam kro na nipa no kra kan chen me anti madaro masa pepepe na ti mpacho me kan for SNG electrical samam se ba electrical sa tro SNG number no ani baji o SNG na ye kan no nya asam kitu o wani bre na op electrical sa na bon se SNG hu hia ya na course ne ba ye ho tro SNG number ne hia pa age to ho hu si dan ana wakoto dan bi ya renovation hotel bi hostel bi sorry bibia wo ye bia dan na wutim no light in somehow person so cables ni nyina ati ase SNG no cables papa ye cry name be free UK be free e be free US e be local made papa 18 patrol eba air conditions eba solar any water heaters ahodo stabilizers and can different types different designs any idea SNG or main switches wo ho SNG dia SNG socket SNG fan SNG air condition ye wo bi wo de ania ma ye wo no beto bi na wa bedi ho adanse e wo pedudu atu aton so a ye be ma obi ana ye be boa o sa kwan so number is 055 555 1622 055 555 1622 and 0203392 333 0203392 na chese yakwa anim kama e was pedot kumase ye ben akate farms ho a bomodin a na eni yen emra medi edwa na wakoma ento oyem papa me pa so betumi afra ye number we so betumi afra ye number we so na wonso watumi aba be kire wadwen pa cho ba eni obi atem de owofa ka bia fa letter ho ana bibia ekoto bia eni atem why wo de obetumi akire wadwen na yehunu de ekona afi yakwa enim 0554 227712 0554 22 7712 0554 227712 mumani nyina momunyini twabre ni dura na ebehu hello Pacha ti say ni pacha yo kasa UK nyansa de nyakopɔ ama obi ankasa ya me shira opanu adwuma paso ye na pese me kamechia obema so nyame shira no obema ka semba ko bi o se o ka me beka na o se ewi asesu ne fia obi a feminist national state obi a santie anti ebema yede wase pa na let ni mu asem na beka kakra bi na ene me ra ho we some say many beka sa kwamani atatai ase means ya because me kai sa sister ye mami bondin ne wo ya me fe pa me kai no di mami agina ne wo ya me fe na me pena sem se me ka se me tan but me pena sem na ne wo ya me fe ne ka sa ni ade aje so di mami achi so ati ase na obi beka se ade na mami ko fu bebra be di na tembe pre o metro hwe because udo wo bia na wo ya ade a eye wo ya udo bia na oya ade a eye wo ya ewiase nipa ye bedi mami achi ne dosu bebre enti sebio na sutietia beba baabi ebi ansem bi beba wonti ase ni ade ba nipa na wo so support ne de no matter bibia eni sa wo ma wanu ekotia no
Eti da me tea that same way says girly come me asem no kura na me real we me sun na me ya because na me kwa me da kwa me nyama me se wa na me do ne preko pe na ne ho ye me fe na de wo so di ma me achi no na me nim ade ba bia misunderstanding bi na ba bi but obetumi akasa ubufo obetumi akasa be but ubetumi atra akọ bi a okoye no ade ne ye me ya but say dem your friend is saying your be ma kan e wi ase asunu pia so ati ase moda the way me dad me hu video me yam hye me na ma me so ko na tempa we dinner sepio me to if manonka also on trose on cash do you know the reason why tell them what no na ebia o meka on kasa na odo e wo na komam yeah enti efi wanu ba ye a wo beka asa no e ma de ne hye na koma ho enti ma me atro salete no party ase yeah me kwa me dan na me do wan kasa ba me me no kasa da me mfra wo da but na me do na ho so ya me fe me taka as dia wo de no ya me fe na wo kasa di ma me achi na wo kono na ho ya me fe eti ayenye careful so ati ase na me kan no ewi ase se ma me to ye nipa bebre na gum obu okura wo free the other side obu wo pese obetu abehwe abufuo e wo kwa bi so ntin wan si wan so akoma mu na akodi di obi a wo se wo dono no atema esa entwayi no kwaye ba akopɛ ade a wo ye ndie entwayi no kwa ehime papa queen ehime o because na me girl na sem na the way I will see kasa any ade ti ma me etumi atro let we a na kire se no do na ade a wo ye no am aya ne ya eti na watumi atro salete no obi ntumi nka de wasa wo ye enchiro because we your penny but ade a wo ye ndie no krede na e ba akopɛ ye na edishia de se wudi obi achi na se bia me se me di kwinachi na bia obi beka bibi kire me na se me ntime ho ase no hia se e wo se me be fa kwin di kwinatem sa enya kama eti ayehia mu ade nti oba moda me Serwaa wo ho ye me fe dodo na de we na so di mama achi no na ye me dane me obeka sa wo voice bia wo na ye manika na afede me ko fe wo video bia asema na wo ka fa mama ho no eno kredie na oh network na kafra yo nyame nhyira mo pa nso maka cho se abusuafo e de ba cho di design afrefri hello di design na afrefri pa cho te menka Yanti. Maybe I told you this free Yanti, no mean so. Okay, and see, I was for number no 05542277 from UK. Say makasa sasa kini da o. Dabi ni na dabi de oka e bia bai pacho de oka e bia bai na obewie no a na em say free so chi pacho ya no abehwe na me say ma brikpada aje me say nyame hira mu nyina na madwuma pa mo ye moda yes so you have to do the needful me do pa ma me so no enam say wo do nti kofo bebre did na temu and so on cash but because of a don't and I did not know. I manage me actual letters, Timoda Pacho, do the need for you to be candy, one cassa, no better be a made us queen, made us because I'm from UK. Yeah, that was a pa, Nampon Tradium. Oh, shira papa, na on your man, na on my walk when na and your Jojo, now so. Bibia enye kama emfa emma sa pepe moya dear pa asemo eti eno no me pa show your number no nya botere mai kakra bi 0554
227712 0554 227712 eno ene ye number no betumi afraba na won so aba be kire wadwene na afi bibia aye kama eti sa pepepe na ti ba cho frɛ a ho ade na wodi monitor yen eya dum no me bia wutie ye free no na wadum no na wakasa de afa phone nim na yetie won kan de afa phone nim na bibia kama eda wasepa nyankopon twedi ampon onhyira mu nyina ai ye na nada adanko akufo ade osinyame onhyira mo makoma senhyira no na yeje ede ema mo den eti pa chawo se number ye de fa phone in there enipa efre no dɔɔso enti ofra na wanya botere na waye ne kakran na wafre no bia atonka timpacho yenye ne saa na emwa ye nyina nyame nhyira mo pa asemo 0554 227712 pacho enfre wo TikTok ni so yempeke TikTok say enfre na wa begina so akasa say ya no mo ye no yenya ne saa ye frɛ wo pacho di de say na ufrefri he okay anti me pacho wo fra enfre se emfa wo TikTok live ni so da bi ha ho kra nkofrɛ wo na eba sa intumi ne won kasa eti ya frɛ wo call the normal call na WhatsApp call number ni 0554 227712 timpacho abusuafo mumi nyina anya abotere why sometimes no bibia wo de enti a esie enti ade bone na ne yemu anu moma eba na ye ka ye ntwa so ne yenko yanim na afi ye kakakra ne yetwa so ne yakoyanim na bibia ay kama hello pacho ya dum ge odi tie en why eti e fa phone ya odi tie ya no dum no leti e fa phone why me pacho ofra o nipa bebre na afra mo brands na mawrem enti wo fra ye na dum de bia wo monitor ye free no TV anasa radio ana phone na odi tie video na radio phone na odi tie ye no ana TV na odi tie na wadum no na wati won kan fa phone nim me pacho odi de say okay free he hello pacho me ka say free Germany yo yes sir no what to say me pacho e hu ye papa na so e yo facha me pa na pacho odi de say Femina na why yo nana madaroma pacho yo yenti we yo Morda semi na meka kakra isi ka bibe kasa kisi a wasi ase wonsu Morda tie no efi be ni nyina ye hu ye no nyame anim nkuri ni yesu ye me take particularly eye me ya pa mission because Morda ye ni nyina na ye koshia wo airport so Morda no obeka ya maami no ano wo hye sibo atare ni eche brown kasi bi sama hat no me na be kasa no me pam Morda me ni mi sister baako ye ka say Morda hu ye fe because ye na me tati Morda pa tam asem ni pempen so baaye no na me tati ni papa nti ma ye ko hu no airport no menije pa menije ma me bam no eti nyina so ne call man cry friends bimpon kimpon anam ye nyina ne call ni fie wo a Morda chese wo de dama akosua fom wo hu ne wonye ma me no eti no me hu ade no queen misuye ye me ya ayame ya free nra besi ene ayame ya papa ediene ekote ba ire mu a nti Morda obeda wachi amama akosua ma me a wa fight ama no na fei
wudidi na temsa monhwe ye o na nkola amaba monhwe ye ne wuo na doso wo Ghana ewuo no ya munso ade kakra because atani na mudi maame no ebetani aba muso no me beba muso monhwe bibi ye because said it is say Ghana musidi atem no anye normal anye ye see so me was 64 years me see so no ye ni depend what me kra me so kra me ni depend what me bakra ma wo no kra me tiri ni di natem enti monya careful atani ni doso wo bia ni kra wo mekam onye boni bia onye wo bia boni mutimi di mami atem me so bom e de boni no waye so wa fani kunu no ni na bobra na ni kra wu no hu ni furanim na anti sister mami na mi yesu me do say na mama nyame shirawo eda wasenana nyame shirawo pa se obefa de wo kanu nyame shira mo akere se mu nyina na mo wo doma ne papa ti se niema betumi adade eda ya asemo we are saying nsam no ye bebre sometimes never be say abubusebusebusa nsem bebre nanso ebi wo ha na ni nyina na ye mu a ti won kama koma entum yem na yenim se bibia ebe kama sa pepepe ena etie enye se ya kaka krabi na bebrebe nyina sana afi ya kan ya de ya hifi kaka kra bi ne yesire nyame se nyame nyame man nsaso Pacho be the self-referring. Hello, Pacho, good evening. Yeah, me Pacho, me friend Accra. Dia wudi tie no Pacho dum no kra na ene yankasa wo phone no wa. Okay. Dum no kra. Me apos kra be dum na ne yakasa fa phone ni. Wo phone na wa friend. Hello. Me Pacho yentie wa. Na Pacho what did you say? Yeah, Queen, your family cool. Me Me Pacho yo. Yeah. First of all, you guys are doing an amazing job. Thank you. Mr. will be doing. And you can person me share more than a thing. Yeah, the Christopher, maybe quite a couple. Now, Bible, my experience say you reap what you sow. It's in your union now, on you're very careful. Maybe. Your mother fire me who are from Akosua on for cry. And you'll be near the Yasin. It's in your year to be a won't die. It is a senior brand kaino. And no me no a dao. Bible am I papa ne bonnet or senior fear. The Teshama no pan and no the a for. It's on you very careful. In summer walk up for your mom in the window, on you very careful. Yet the young kind of shape, by any would you ever go a cookoma bonfire. Yea, you ever go a cookoma bonfire. Sin you could tell be your person the good mamma and the master. Ain't none episode. It is a mama certificate in the piano, a dimu, begging him. Maybe a mamma sent me the pam, the pam. Also, near yellow, a collector young mandate, cultured. How the near Pia Yatsini Pia would not behave like this. It is also near mammy the baby and say no jive no yana. Yes, she had never quite a cook me as she in the TSC. Media Kaka Mecan, Yami Shamo. Yo, mammy. Yada was a pa, Yami Shamo pa. Ja, a crank I would say. We be a query, yo. I was in a force. I don't know. On the crowd to mean train. Send Ned Drew. Na anamontuo se yasi na bebrebe what's that be by force mo amom social media nyina they say wahunu say dey si data betie enema by force ntumi na rande yama ye wat na tuontwa papa kasawate na tuontwa but what did the self referee Queen
Good evening. Good evening. Kontonkyi Divine Intellectual Media. But You know, you know, hey, when you watch and one, guys are coming up from Miss Mummy and Udia, Rabia, or Kwaku, and I'm Miss Mafio Pa, that's all free at it. Macho, Kappa, actually, we didn't come over actually. But I am a with the Michia no bear money Kontonkyi media chief for later now can na me pese me can be kakra. When you can say yen yaba no sebi unsa and Jefutu babu pena me debe mano asema obeka me video na me who video no honestly me nim the content of the video but the wokan na me gina so e de futu bi ama yen yaba no se ogidi wona kumba mu se asema obeka yen e no kra ontumu na okay obi eke bi ama wontie dem so ogidi wona kuma mu se asema obeka yen e twa so dia ene ontu ho na montem ansa na wagidudo na muye atono so ise wabe mama Akosua entina nipa bi adwen bitima ayo mo se nsema obeka yen no enam so wabe ni paint na be no kure na mu ono an nim ese de wayira no on ni baby a wo ono ne nim se nsem na obeka yen no se ye no kure se enye no kure ono to na enim na mu so area nipa dodo na betimi akwa akudi bone ye pe ya chi ye yobie dwane wo na wo yensa be so wo mu no wo na be so adodo ni nyina de onye ye kura de beto so ti misre no afutuo minim ni age de betimi ache me betimi ache no betimi ye minua misre no sa tem na wa ba bontia be ka tun frama mu so nim se enye no untu wana montem na asem na maame ne kan no mama aka no hu ma onfene tra o kan lete no kan be o see se enye no kra o je mu manyame na hwan ne nyame betimi edi asie na hwan ne nyame nya o betimi afa no totonto hweye na untu wana montem enkachi emfumso na untu wana montem so ogidi se asem na obekan no enye no kra nemu so ogidi se asem na okan wo nyina so ene ye no kra dia menua ba tumuda na enti do bi e kana wankasa wadwen anyame de ma wo no fa eko wani efutu amede be ma menua ba na no me pacho yo bisa asem na ma me na ka no kwen emu papa na me yamo hihye me ma no se asem okan enye no kra girl no na enye ono kwa a generational case don't be na untu wana monte medase yo kwa chamfo nyankopon hira papa yeda wasepa nyansapo na number no o last 2 days you say hello but what did you say free nyansapo so wafra onyayen na na Serwaa YouTube atom be ma say ye pon ahu si apon aya friend why hello kwa gna ye mi so no kwa chamfo de mi si nim de be ma mo voice no metimi ahu nsunsu ye de mo voice ni sadodo me ba so bi aboko de yo maybe I'm in share bibi wa meaning so obia feel the way I me feel was the network is here asema habe me mentie ho hwe nipa brompo no krani nya me edin po mentie edin po me said matiwa na the mechanic say openyi senya ka sembi efa mame Akosua Serwaa etino me de bibe ka ho akase atendidie no da ye ka ho asem se omo mutie wa ho omo mutie wa himfo
Sasem we abe nipa mienu ene ebusua asem. Ye de edo ene edidi echire. But ye my emotion no cry get you overboard. Extra atsema edawa ye pese ye papa say ebeba na aba ye way said ye si penon. Oh na sisi an ewura na sabi ankoyi. Mami on tisa. Mami ontimi mfa krata sem fi Germany metra Ghana ena ewiase afana nka se eye nokre anye eye nokre wa bra anye nokre enti onye nipa onye akola ena asema atwono nso no eso ena de ekukọ so won cheche no so edos ema no owo load enti se ya volunteer say ye kwana na ye sa akoka ne yawo na ye sa akopri ni kura na ye koya na ne bae na ye be ye papa na say ye betete na koyam ne ye be ye di ba be ha no o bu ani pa no ba ha no atiti ewura no onya abotre na onchi asema munyina amaka obe maka asem bi za asem na okan no okan ka se maame no wan kahwea ena chite bi a onhia no na emom no se wa be kasa asem odi ye wa kasa asem no also otu ho anabon ono de on kire ne de onye me meka to a obe ma de nso kire se me kobra fimpo ameti hei mini nipa pii esan mo mabrabo me 66 years it is a mekasa mini nipa pii esan mini bia meka na nipa pii so amene omu san ye no ebinom up to now obi ompo a ni business eye mema no ene madwene ye misika oh ye misika nkrofo pii am me fam brand na me wo Italy na mba America oh ebinom almost settle wo Ghana very good wo but obi wo ho ye made na ye me ya Bichinawa, oh, those days that I'm young. Me sure be a bit me call the office. Me call me headmaster office. I could come out me post was up train. Number from 3. I mean my main defense was Wednesday for 1 academic year, but never family. Because no master made there. Later as well. But who some master made them will be farming my bitch after 1 year. Eti se woni obi ya ade na nipa no. Ohana osena daji na oyiwa no a na wahwe di ye chese nipa no ope wasem enti ena wakam wo hu sade a wode ene ese ne tie the say ne tie because onu nka o meka na sema iti say se opese oye obibi a adwumbone bi o trimu a e kam ye sure meka na no atum no akoni kotuke odi atuda ama wehu iti se oba no ti se dia anu nyina aka che no oye smarter onko pa maame ne chew no fa na some che so ni maame ne nanti bi okura po a onko pa ne chew na onfa sha onu anity because eno me da homa no ti se dem ka me no ya de na me mfi ubi o a me pesa me no be kasa bi o a ena ya me nkasa ho bi o da me yiwa no de a na che se bibi nti Mempesa me no ejembe ebetwem basa woni nyansa adekora na odi ye me na ye me ya no oba beka o kwabra we de antwa ye so we de say ja me no mi no ye bi ni de say wo beka me be fasa no ihye me enti na ye made abitime fa beka masam kire wo sa na me beti na mami we say no openyin senya mesisu openyin senya aka ne ho asem obema so aka ne ho asem spiritual way no onkita duro onkita hwe ono okita nyame no bia o ye na de ya kura mpo na ye kura mpo na ye tia kura na ye ya no o se momie for do na ni bia o de agban nyame so we are smart na dem dipa ko ye why would put the ye mate teachers won no encounter it's not just a ka wo opportunity se set bia no nipa fom ye de che na sa wo the arrogance next na obehu na bibia toa mo besa kan different se ma me di wa ko eduro so enso so no we eduro la enka menji ni se nka dasem enka tidiati na mefa sa akonya we se susu na me di asre etiafo a ye wo Kontonkyi se mo ma ye de ye hunya kroje atem didie ni ade ne sa ewuraba ba akoro mesre obi o otie mi wa ha mamo ye fa atem didie asem no o side ye fie ya no
yen fi ano na yen hwe asem no baby e kone baby enam no na yen fa paibo yen fa tai omachi na no kure na ye fe no enukure no ende di maye na asumdwe embra because asem no ye pese etwa na obia eye because mo programming except you hold my me sure some more or some year but odo and no cry am of you know and what duel was a stasis way now which mean that me ejuma na moye because okuna phone ni bi when you do abeka na asem no and na mo de dasem mo di cheche ma ye nyina abeto ya koma so ye nyina ya je ato aye bo ho pa ye tie ye de ya dwene kire kakra ye so ye wo ye de ba iti mano ebesi wa ya na tie for mesre mo bi atem bi die both sides no Mummy enjoy emwa. Yeah, that's it. Yeah, that's it. I'm not from phone. I'm sure. All right. Hello, Pacho. Did this sign out free? And then you are so cool. Finally, you are through. That's in it. I want to my class and then Baba too good so too good. That's up. Kwaba. I oh me feel you start. That's up. I am fine. Kafra, be a bear fine. Why? I was appointing and support no. Maisie says she has actually apologized. Wow, really? Wow. Oh, okay. When? Maisie, When? hello. Me doctor. The Serwaa Fasa case way. Me na me pesa mo ye bibi mama ye timi meeting no. But me ba Ghana aye nti but me ba stebia meeting mo. Me the pasa wa fama me Akosua Serwaa asem. Why? Sa ye ya no adults too much e Ghana enkola ye am penyimfo no. Na sa nkola ni bi omo feel say just because mama no on nti na trese enya obi wo ha o worry a worry me hu sankrofo ni bi da say what am I say just because na esamesi on kasa no na interest enye ne ya one it enya fine onu kasa o onye obi ada nso so I say obi afa no omo pese omo didi o se den one who hwa sankola ni videos okay, but was an for straight oh, shameful. Very, very, very shameful. Nasa onya akola, obi a friend akola no onya akola no hunesisa. So onjaisa, onko pa mame na achew. Wow. Na nka me na mame ne papa so a me ne no na ebekọ na akọkọ pa mame na achew. Me ma onon krapom. Way pinsam. Omuhia big person so onindi nim na omunko pa mame na jaw. Mame ne ye obi ada. Me anti no de sa. O worry ye ne kuni jai ni. O worry papa ne tru o. Well, not just with Jimmy. Obi akoma sa netie. Ite me power me da was se wono be ma afa mame Akosua Serwaa asem. I'm so happy. Wow. Why? Yeah, that was Nyankopon shira papa baba nyame shira nyansa pompa cho kafra wate me hu sana why very emotional kafra Nyankopon enchichire wo re why bia be fine bia be fine enche na asa yenim se sa na ye hwehwe no na ohu se ukonkoden na nyame nso atie esufre nti pacho di say na free him hello
Yay. Hello. Hello. Ma pacho di sayo now free. Let me see, Mama. Me Fluffy Belgium. See Mama Belgium. Ya ma kasamra suru kakra bi ma yen pacho yen ko yen. Maxi, Jana contribution kakra na nampeselima. Ojuma ye sweni. And Rana who said comment session where ya and to kakra or ye kwa by yina so ye no cre. Na kakra mekane say yenina no ye penny ye. And maybe a sense with ye were negative and positive. Ubiana na drink. And I am a petty way out and uti ubia say. And now uti ubia any opinion. To say the biao can yen Kontonkyi. Yendi dia tem. Ubia can I drink. Yeah. You are risto ewo from home. My part yenina platform so. Queen, believe me. As I never yen follow. Ya Kontonkyi pa but yendi dia tem. Yeah. Those people me papa me huni pa bebre omunyina yenyina yedimye ho ageni pa kakra bi na ya efra even enama akomakra yenyina yeko Okay. yefunu baba akon enna pese me kire ye argument but it doesn't mean say ye pay ho asem nti ase na enye adwuma nti dem pese me kan say ye nyina no even if say ye nti ye ho ase kra no ma ensi nyina ye tie na ye hu de beba but aristo de pese me ka che ne say dachi bia na ni mbegu ase minim so o tie me pa na ni mbegu ase poto Ono oye hwan aristo na ni mbegu ase poto na me bisa so oye hwan ya Aristo. Oh, platform ne so pa. Oh, okay. Yeah, conversation bi wase o. Enu nti kra na e ma me friend. Because on YouTube and Facebook and TikTok. Intina betem ka che na nim begu ase poto. Hey, and Aristo to atwi. No kra ni there dia na nim begu ase oba na oba be patch ons. Oh, Facebook and okay, mabe. Oh, what's what you? What the other comment section wha? Sir. Yeah, do you hope but on what the other side no. Aristo. Okashi I would see. Minima part. Yeah, kashi I would see. Obia on adwene. Yeah, mpa ebo nyina ne say na nimbegu eya na nkofo odi na tem eya na emi ya. Tia na mka che ne say na nimbegu. Ene ofiri Aristo pa. Eze na Boni Aristo my hwede metimi aya aboa mu. Na me ka say je wi ase de ye nyina ye free ma. Aristo asere o say I love you baby. We agree. Aristo o ya down. Inti eja platform bia me ko bia oni ma party ni nyina ye kwa ha ni e ba ha ni Aristo o ya down. Ni abeti e no kre Aristo me da wase me da fo nya me shira wate yes e da wase pa no me shira YouTube for mo nko wate Aristo ada na unua ma ada na o ya da o mana wa ni jene ho ama me hu enko kwai mo nko ha wo da kire wa adwene ewiase ye nipa obi na obi nya adwena enye etan wate mo nko wo de mo obi an kire na adwene abotere pa cho di say na free hello di say free the patron me de na adwa me free Virginia okay pa cho yenti pen ya da sini adwuma pa wo na obe ma mo ye nya me sha mo bebre yeah that was sick na de bia me betie me wo ai TikTok na adwa Serwaa ampa ai Morda asem ana me se me bas me can be onim ai ya fane say timle ya fo no bebre wo wa ye diade na ti se me say I know say ye nyina na ye chini kenkan but ya me adom utimi betchet say your court in some apostle and in your may apostle it's not least when me kai krada ya mo trade no na me say during court vetting we court a procedure
This guy, yes, but also the church, I had opportunity to say me really call verdict. There is nowhere I say the way the marriage certificate was fake. And you see, it was not properly authenticated. That's it. A man can say it's fake. And the day I'm say a mother can't answer me control anyway. I said, I'm say, did you get a chance to read the court verdict? And I bet now I say that was the very damn me on follow. Like in fact, be brave. Hey, Shanema mammy now go through sister. Don't have a no star kola. And kola me say big jam kola me on Sato so. O kwana oba. Ma ko Germany pem ko na me kunu sojania. E de ne ko e ko na hokka. Me near me work for name on drive it. And near my mammy ya go through. It's me but not for ekase. Why would you even say that? But send nipa bebre mo aka no. So be tia futu no na send no no hwe on akoma mu. Na of course asem na wo kan o mu nyina so afan. Oni nyina so a onko no nko pacho. Na beboa no aboa oni na sefo. Yo. Yeah, me just me dance pa. Me message bi wa ha na mpesa me kan asa afa me ha. Palma e wo TikTok o say Kontonkyi, if Jumana gives you any fake letter, don't come and read. Oh, what is that? It else you will lose respect. Me do for Palma, wada Roma. Dia waboni dino. Won frɛ your number da. Oh. Mesra o minim ne da. Watra nti wo say address. What you say? Yenim no. Yenim ne sama ma Akosua se wa celebration ye hia ne hobi. Hu o mu nyina. Oni ye ni komodie da onim ye number. Let on the mag. On frɛ your number. Oh, mami nkyerɛ ni mu na on te ase. Enti pacho wada Roma. Asem we na amudi akire no. Eye niam bebre ne wom. Se family the press release baba abontena. Enipa bi a wunim ne da. Omo ena eye. Omo yo mu meeting wi a omo ama nipa no aye. Enti wada Roma. Sa nipa no onfa ade ma aye me nhwem hu so ono na dia ba. Na yenya investigation hu se firi wa. Yentimi betena hankan. Unfortunately, they wo kana asem na ankasa de. Minim ne contact da. Minim ne number da. Ene ne nkasa da. Enti wada Roma. Enti sa why? So the beya obeti ase enti na ma menya adaje akirikiri mu. So the beya ho ebeto because obesori no nya nko a na bia wonse bia beye mikase bi kwa na information a enam enchenti da se wabema ye hu no betenti sa why yenye let them free individual bia de o ma ye hu ye no me ba cho me ba ye nyina ya kasa yi obia kasa no individuals na obia te ne platform ye program omu bia no obetimi ama mema de yesef da bi enye ne sa enti mi Serwaa mpacha wada Roma source na da bia ho na press release is free source na ho na court letter nipa no no ana court nsem ansa na bibia bepie no enti mi Serwaa wo ma hyehyɛ om bibia da ho a wo eye enti so obia beti atim sese ya minim no ono aso nsende mi ni ne number de enim na nse eni ni mo di na emom enim ne number da enti me da se pa me ma na pese okasa de na me kan say on say unti bibia se na se wo bisa ho asebonko na say wo attack nipa no so a wo say de osika no em fa ne question why na ya answer no na putara ma no na em fa ne question wo bisa fa ne question mate na interview no on credibility I was a question mate interview na ba bia wakote no nti na ono na beka nti wo say esu enya adaji kirem kirem na ono na wo bisa no ono na declare na come adwuma na so on farmer public na that's the question eti pacho nya sa na tie me pacho wa ni oni ye ni sa de pacho obi gina so pacho di say na free me pacho ya just pa me pacho ya
ya boss adi ni wa e wo ye cry platform ha nti enim se bia nkomodie bi wo ho de a ye nim wa You need to choose yourself. You must yourself. that was me pacho yo pen ya da mas me pacho yo papa nyami shira pa openini ya da was yo ebusia fonti ya da mas papa pa nyankopon e shira mu nyina maako na wontia mu nyina mo kasa de munyuma esi etie obi a bra nya kwada wai bibia nso be ye fine na bibia